ناآرامی سرانسری جهان و بربلاوون هفریکیان تیرهی کتخیب ولاتان در باز دکت و لاوازی دستهلاتداری قانونی در فد کمالین تونتره و کوچکدارین دولت اسلامی لچندین ولاتان دستهلات خو برفرهتر بکن. راپورت زانینگه ها مریلاند امریکا او جلای وزارت دروی امریکا هاتی بلاف کرن دازانین سرجم هجمارا هیرشن تروریست به درجه سال 2015 برجا 13 صد کمتر از سال 2014 و هجمارا قربانیان به همان رجا دا کفتیه. More than 55% of all attacks took place in 5 countries. پترج 55% جوان هێرشان لە عێراق، ئەفغانستان، پاکستان، هند و نیجرییا هاتنە پێکانین و 74% ji sercem hejmara qurbaniyan xelkê Sûriya، عێراق، ئەفغانستان، پاکستان و نیجرییا بوون. کاربدەسên ئەمریکا پێشنیازا قایمکردنا چاودێریya dezgehên agahiyyan li ser şervanên biyanê li Iraqê Sûriye dikin ew ên hewlên vegeranê bo welatên Rojava didin bi taybet piştî herişên Bruxelles û Parîs û Malî û Nîjerya ku aşkirakirina nasnama wan pirsgirêkeka bi zehmet e. Ev hevrekiye çawayetiya naskirina wan zor e. Ewan ilham ji kirdarên dirindanê yê serjêkirinê wergirtine. Ji ber wê ew ne asan e gorê li wan bên girtin di navê welatên me de. Welatên yekgirtiyên Amerîka û hevalbendên wê li tevaya cîhanê rêbirî hevrikiyên mezin dibin derbarê serêderiyê digel vegerana şervanên biyanî ji Iraqê û Sûriye ku tevlî refên koçberên neqanûnî dibin û her wesa şiyanên zêdeyê tên bo bikarînana teknolojiyanî û peywendîkirinê ku bi sanahî xurtan bo aliya xwe ve radkeşin. ISIL remain the greatest terrorism threat globally. داعش هێشتا بگەفە هەرە مەزن لەسەر ئاستێ جیهانê تێدیتن هەرچەندە ئەو لە ساڵا بوری لە عێراق و سووریا ڕاستی شکستنان هاتیە لێ هێشتا دەبەرەکە بەرفرە هیاوان وڵاتان کنترۆل دکە لێل داویەیە ساڵا 2015 40 سەدێ ji erdê Iraqê ji destê Daişê hatiye rizgarkirin û ev rêje ber bi zêdebûnê ve diçe. Ev zêdebûne piştî rizgarkirina bajarê Ramadi ya Iraqê din û hêrişa nihaya berdewam bi ser bajarê Felluce. Hêzên Iraqê dibêjin ew pêşveçûnan li Felluce dikin lê astenga here mezin hebûna hejmareka mezina medeniyan di nav bajarî da. Ve li Bakurê Sûriye hêzên Sûriya Demokrat bi piştevaniya Amerîka berdewamin li ser pêşveçûnê berew bajarê Minbic ku rêya serekî di navbera Riqeya Sûriye û Tirkiye têda derbas dibin û heta niha pitir ji 20 gundan yê hatîne rizgarkirin. Siyaseta nefnetewî digel berbelavbûna bandora komalên terorist bi arastekî yekgirtî dê tekirin bi zêdekirina astê hevkariyê bûne hêlana gefên komalên terorist. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.